Ćao svima, danas ću vam pokazati kako možete potpuno besplatno gledati TV kanale preko interneta. Sve što vam je potrebno je računar i internet konekcija od 1,5 do 2 megabita u sekundi. Otvorite vaš pretraživač, ja koristim Google Chrome. Kucamo TV svuda i Enter. Kao što možete vidjeti, na prvom mjestu se nalazi, otvorite i tu je sve: televizija, radio, vesti, prečice do nekih internet stranica. Nas zanimaju TV kanali i evo da vidimo, da pustimo nešto. Evo, kao što možete vidjeti, sasvim dobro kvaliteta i slika, evo preko celog ekrana, sasvim zadovoljavajuće. To bi bilo to, a mi se vidimo u sljedećem klipu.